Znači, čuli da će krvari podići, da će staviti. Najviše su klali na mostovima. Most u Kopačima, most pored Drine i odmah baci u Drinu, nije zakopavano. Mi smo kao djeca išli, pa smo i otiskivali niz Drinu, kad je već voda vratila, usmrde se oni leševi i Drina je samo u decembru 1941. godine odnijela najmanje 7.000 muslimanskih civila, koji su bili pripadnici jugoslovenske vojske i u otadžbini pod vrhovnom komandom Dragoljuba Draže Mihajlovića. Ne, Draža Mihajlović nije ratni zločinac. No historijske činjenice su neumoljive. Nakon bombardovanja Beograda i kapitulacije Jugoslavije za predsjednika marionetske vlade u Srbiji, kojom je upravljala nacistička Njemačka, imenovan je Milan Nedić. Znači, Milan Nedić će stalno biti izdajnik. On jeste, stao je na stranu okupatora, ali je stao da bi spasao koliko toliko Srba. Milan Nedić i njegova marionetska vlada i srpska državna straža bili su jedan od glavnih izvora finansiranja jugoslovenske vojske u otadžbini, kojom je komandovao Dragoljub Draža Mihajlović. Potvrdio je to prije 25 godina četnički vojvoda Momčilo Đujić. I Bogoljub Kujundžić, bivši ban Bosanske Banovine, bio je u to vrijeme ministar financija u vladi Milana Nedića. On je otvorio vrata, sjedi u Razoru i on je dao pare za vojvodu Đujića. Dakle, a ja sam morao da šaljem potvrdu na Ravnu Goru Draži da sam te pare primio. Dakle, oni su sarađivali, braćo i sestre. Vojska Milana Nedića je snabdjevala Dražina vojsku sa oružjem, municijom i oni su oba jednako borili se za srpsko i umrli za srpsko. Pa to je neka, da kažemo, prečutna saradnja sa Nedićevim trupama, gdje su tu, čak su neki i ubačeni namjerno da bi tu radili. Odatle se im crple se i materijal i informacije. Da je jugoslovenska vojska u otadžbini materijalna sredstva crpila iz drugih izvora, pokazuje i dokument od 30.10.1941. godine, kojim se Draža Mihajlović obraća 322. pješadijskoj diviziji njemačke vojske. Organizacija četnika je u stanju da održava red na području zapadne Srbije. Uz pomoć svoje brojne nadmoćnosti, nacionalni element pod komandom četnika može rešiti komunistička pitanja bez obostrane borbe. Uslov je dovoljno naoružanje koje nedostaje. Samo jednom, 1941. godine u selu Divac kod Valjeva su se sastreli pripadnici jugoslovenske vojske i pripadnici nemačkih okupacionih snaga. Od četvorice oficira jugoslovenske vojske koji su bili na tom sastanku, trojica su poginuli od strane Nemaca, a jedan je, Draža Mihajlović, je osuđen od strane komunista. I uistinu, u zapisniku sa sastanka u Divcima, njemački potpukovnik Rudolf Kogard je odbio Mihajlovićevu saradnju, ustvrdivši da vojska Wehrmachta nema povjerenja u njega kao komandanta. Nemački Wehrmacht ne može da se optereti takvim saveznicima koji mu se privremeno priključuju iz razloga oportuniteta. Sem toga, stav vaših vođa i boraca ne može se tako brzo promijeniti kao što je to potrebno. Ipak, postoje i drugi, brojni dokazi o saradnji jugoslovenske vojske u otadžbini sa okupatorom. Interesantno za vreme u Bosni, naprimjer, ko je bio od ovih takozvanih četnika ranjen, mladinac, Nemci su ga uzimali u svoj tamo kamion, stavili ga i podili ga tamo iz Rečirika. A ne samo to, nego su, baš znam jednog Draškovića iz Valjeva, koji je bio oboleo od pega, od tifusa i njega su, ja se čudio tu s pegavim tifusom, znate da smo tamo, međutim njega su Nemci izvukli. A koga su partizani našli, taj je bio ubijen odmah. Znači Nemci spašavali? Nemci su spašavali naše, da. Spašavali su ove naše. I ova fotografija nastala u Zrenjaninu. Jedan je od dokaza saradnje s okupatorom.
Na njoj se naime vidi vojnik u uniformi jugoslovenske vojske u otadžbini sa kokardom na kapi kako popisuje zarobljene Jevreje. Kad kažete kokardu tu, dakle grb jugoslovenski su nosili i Ljotićevi, i Nedićevi, i Pećančevi, dakle legalizovani četnici i jugoslovenska vojska u otadžbini. Posle rata, svi oni koji su nosili takvo znamenje na kapi su stavljeni u isti koš. To su rođeni zločinci kakvi nisu rođeni u bliska vremena. Znate biblijska vremena kad su bila, prije 5000 godina, kad se nije znalo ni ko pije, ni ko plaća. Tako je platila ova, kako se zove, vaša Bosna i tako je platila dijelovi Hrvatske. To je bilo zahvaljujući politici, tadašnjoj politici kojoj je Draža Mihajlović bio vodeći čovjek. Eto tako. Sluganstvo Nedićevih, Ljotićevih i Mihajlovićevih jedinica na svojoj su koži najbolje osjetili beogradski Jevreji. Znam što hoćete da pomenete da je onaj Judenfrei, da je Beograd bio prvi grad u Evropi oslobođen, odnosno očišćen od Jevreja. I ako se to desilo, to jugoslovenska vojska u otadžbini ni za šta nije kriva. Ovdje je ubijeno 100.000 ljudi i više. Jevreja, Cigana, Partizana, Srba, pošteni časni i tako dalje. To je uradilo društvo, srpsko društvo, zajedno sa Njemcima. Jedinice jugoslovenske vojske, znači kojima je Draža Mihajlović bio komandant, su imale zadatak da se bore protiv okupatora, a ne protiv da li muslimana, da li Hrvata, da li Srba. Nije sporno da su se Mihajlovićeve trupe povremeno borile i protiv okupatora. Zbog tih su borbi, recimo, Nijemci raspisali i potjernicu za Dražom Mihajlovićem, ucijenivši njegovu glavu sa 200.000 tadašnjih dinara. Također je nesporno da je tokom i poslije rata Mihajlović odlikovan od savezničkih država. On je za vrijeme rata odlikovan od De Gaulea. On je odlikovan od američkog predsjednika za ogromne zasluge u borbi protiv nacističkog okupatora. Nijedna država koja je odlikovala Dražu Mihajlovića, niti velika Francuska, niti velika Amerika, nije povukla to odlikovanje. Ta odlikovanja ipak treba staviti u kontekst hladnog rata, odnosno političkog sukoba kapitalističkih i komunističkih zemalja. Jer čak su i same savezničke snage u svojim obavještajnim dokumentima, poput ovog, Dražu Mihajlovića dovodilo u vezu sa silama okupljenim oko nacističke Njemačke. Pokret Draže Mihajlovića je pripadao antifašističkoj koaliciji, svetskoj koaliciji, tadašnjoj. To se može i pogledati osnivanjem Ujedinjenih nacija 1946. godine u San Francisku, gdje je na popisu savezničkih jedinica, odnosno savezničkih vojski, imate i jugoslovensku vojsku u otadžbini, čiji je komandant bio Draža Mihajlović. Činjenica je nesporna da je Mihajlović početkom rata imao i kontakte sa partizanima, odnosno sa Josipom Brozom Titom. Tito dolazio 2 puta kod Draže. 2 puta u Srbiju, kad je došao iz Hrvatske. Gospodine, hoćete li da ratujemo zajedno? Vi ovamo, a ja ću onamo. Neću, nije se ja zainteresovan za to, dobro, ništa. Mihajlović se ipak opredijelio za ideologiju Stevana Moljevića, tvorca projekta Velike Srbije, s kojim ostvaruje kontakt 1942. godine. Kako bi pokazali da nisu nacionalisti, Mihajlović i Moljević su oko sebe okupili grupu muslimana koji su podržavali njihovu ideologiju. Da li iko danas u ovoj zemlji zna da je na Ravnoj gori, recimo, izlazio, Mustafa Mulalić ga je uređivao, list za muslimane? Ovo je Mustafa Mulalić, snimljen u septembru 1944. godine u društvu Draže Mihajlovića. On je autor proglasa kojim se muslimani pozivaju da pristupe jedinicama Dragoljuba Mihajlovića. Veliki broj pripadnika muslimanskog naroda bio u jedinicama jugoslovenske vojske u otadžbini. Jugoslovensku vojsku često nazivaju četnicima,
Oni to nisu. To je dakle jugoslovenska vojska u otadžbini. Četničke jedinice su jedinice koje je bio komandant Kosta Pećanac. Kosta Milovanović Pećanac bio je četnički komandant iz Prvog svjetskog rata, koji se 1941. godine stavio pod njemačku komandu. On je od novembra 1941. godine stavljen pod komandu Dimitrija Ljotića, koji je bio jedan od najodanijih saradnika nacističke Njemačke. Na većini fotografija na kojima se vide četnici u društvu njemačkih oficira su u stvari Ljotićevci i četnici Koste Pećanca. I oni su direktno sarađivali sa okupatorom. Pali su po slovo Z, pod zastrašivanje, mnogi misle da to znači zaklati. Čak je preko Radio Londona proglašen za izdajnika i na kraju likvidiran od jugoslovenske vojske u otadžbini kao izdajnik koji je stao na stranu okupatora. To su četnici. Pećanac i njegovi četnici koji su bili. Ti četnici su bili divlji ovako koji je bio tako, ali... I oni nemaju nikakve veze. Na kraju Kosta Pećanac je i ubijen od jugoslovenske vojske u otadžbini kao izdajnik. Istina je da je Draža Mihajlović strijeljao Kostu Pećanca, no njegov motiv nije bilo to što Pećanac sarađuje sa okupatorom, već saznanje da Pećanac sprema puč protiv njega, kako bi po svoju komandu stavio jedinice jugoslovenske vojske u otadžbini. To je još jedna laž istorije, komunističke istorije posle Drugog svjetskog rata, da je izjednačava Draža Mihajlović i da stavlja ispred vojske, jugoslovenske vojske u otadžbini ime četnika. Nije sporno da je komunistička propaganda Draži Mihajloviću pripisivala i neke zločine za koje on objektivno nije odgovoran. Međutim, i same pristalice i saradnici generala priznaju zločinačku ulogu Mihajlovićevih jedinica. Krenut ćemo od srbijanskog sela Vranić, nadomak Beograda. Decembra 1943. godine pripadnici jugoslovenske vojske u otadžbini zaklali su 72 civila, među kojima je bilo 5-mjesečno dijete. Ili vam poznat slučaj pokolja oko 80 seljaka i seljanki i dece seljačke u selu Vraniću? Poznat mi je bio iz Nedićeve štampe. Da vas nije izvestio major Tripković o tome? Ja mislim da nije. Baš u tom periodu Ognjan Adum je bio u štabu Draže Mihajlovića gdje je obavljao poslove šifranta. Draža je znao za zločin. To je bio neki komandant Damjanović, nadimak imao Zeka, bio je Bakać. Ovaj čovjek, kad je on to video, on je, koga je stigao, pobio ga tamo, znate. On je pobio. Kad su to izveštaj otišao u vrhovnu komandu, njemu je oduzet čin, oduzeta komanda i rečeno je, pošto je bilo već je trebali da pređu u Bosnu, kad se završi rat da će ići na vojni sud. Pod Mihajlovićevom komandom bio je i major Manojlo Korać, komandant jedinica jugoslovenske vojske u otadžbini na teritoriji Požege. Kokardu na grudima i tada je nosio Duško Polić. Verom u Boga. On je prvi rehabilitovani četnik u Srbiji koji je osuđivan nakon Drugog svjetskog rata. Rođak je saborac majora Koraća, čije su jedinice 8. decembra 1942. godine zaklale 21 mladića. Kuknjava, Urnebes, Javu, kako se vraćaju, sve su pobili su tu noć. Naterali su ih te iskopajano i stoji sad grobnica. Naterali su te iskopali grob sami sebi i sve su ih pobili tu. I tog mog rođaka i Manojlevog sinovca. Sve to Manojle naredio i to je ubijeno. Ta deca nisu ništa, oni nisu ni počeli još da se bore za ideologiju. Uopšte. Pre svega, ko zna kakav bi ko od njih bio. Da li bi neko bio zločinac, da li bi neko na taj način ubio i tog samog Manojla. Zločinac A. Jer ono što... Je neko odgovarao za to? Pa nije ko će da odgovara. Niko nije odgovarao. Nikoga Draža nije procesuirao ni zbog masovnih zločina u Bosni i Hercegovini. Prije tačno 70 godina Jakub Popović je gledao masovna klanja na mostu u Goraždu. Isprva su ubijali iz pušaka.
pa im žao municiju, onda su kasnije klali. I to samo svežem u ruke, izbode ga u ramenima i u rukama bajonetom i onda ga baci kroz košće. I on nizdrinu ide, pomaga do Usinicu dole, čuje se pomagnjavija kako ih bacaju s mosta. Čuje se. Tim zločinima je rukovodio Jezdimir Dangić, komandant žandarmerijskih jedinica koji je također bio pod komandom Dragoljuba Draži Mihajlovića. Njegove su jedinice krajem 1941. i početkom 1942. godine na području Foče, Goražda, Višegrada i Srebrenice ubile najmanje 8.000 muslimanskih civila. Jedinice koje su bile pod Dangićevom komandom likvidirale su 5 časnih sestara poznatih kao Drinske mučenice. Dangić je priznao komandu Draže Mihajlovića 1942. godine. Znači 1942. godine. I on se hrabro borio, svi su se oni hrabro borili, to pod strašnim uslovima, znate to. Šta je Draža mislio o njemu? Oni? Šta je Draža mislio o njemu? Pa dobro mišljenje mislio o njima. Kako se Dangić borio, pokazuju i ove fotografije nastale na području Višegrada, na kojima se vide i 2 silovane, a potom izmasakrirane žene iz porodica Murtić i Halilović. Nakon ovih zločina, čak su se i Nijemci odrekli Jezdimira Dangića, pa su ga uhapsili i prebacili u logor u Poljsku. Pred kraj rata Dangića oslobađaju, a potom zarobljavaju pripadnici Crvene armije. Na zahtev partizana Dangić je predat partizanima na suđenje u Sarajevu. Koliko je taj montiran proces i sami znate. Zbog zločina koje je počinio, Jezdimir Dangić je strijeljan 1949. godine. No i danas ima svoje poklonike u Podrinju koji se okupljaju na mjestima gdje je činio zločine. Redovno okupljanje imaju svakog 12. jula u Srebrenici, dok se u martu okupljaju na Višegradskom mostu. Čuva Srbiju! Živjela Srbija! Bog čuva Srbiju! Živjela Srbija! Na mestu, vojno! Sestra i braća ravnogorci, pomaže Bog! Bog ti pomogu! Ipak, Jezdimir Dangić ne spada među najzloglasnije Mihajlovićeve komandante. Crnogorski major mnogo je poznatiji po zločinima. Nema boja, nema rata, Zurišić komandanto. Nema boja, nema rata, Zurišić komandanto. Pavla Đurišića lično je odlikovao Adolf Hitler. Četnici Pavla Đurišića zauzeli sve do Drine, došli Bukoviću, zauzeli Čajniče i sve su na njih. Gdje su sve, ništa, ni čumez ostao nije. Sve su i poštili, i popalili, i pobili. Sve muslimane prečerali preko Drine na lijevu obalu. Od Foče dole do Međeće. 38 muslimanskih sela na lijevoj obali Lima, sve su oni to popalili i pobili. Odmah nakon izvršenja akcije 13. februara 1943. godine Pavle Đurišić je poslao izvještaj Draži Mihajloviću kojim ga izvještava da je na području Pljevalja i Čajniča izvršio akciju protiv muslimana. Za vreme operacija se pristupilo potpunom uništavanju muslimanskog življa, bez obzira na pol i godine starosti. Naše ukupne žrtve su bile 22 mrtva, od kojih 2 nesretnim slučajem i 32 ranjena. Kod muslimana oko 1200 boraca i do 8000 ostalih žrtava, žena, staraca i dece. To nijedan oficir nikada ne bi uradio, niti bi neko iz vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini mogu da prihvati kao dokumenta da ga ne sankcioniše. Međutim, Ognjan Adum, koji je bio jedan od prvih saradnika Draže Mihajlovića, potvrđuje da je general znao za zločine Pavla Đurišića. Je li ikad pokušao da sankcioniše Đurišića? Pa nije mogao da sankcioniše u ratnim uslovima, znate, to je bilo teško. Pavle Đurišić je delija, to nema šta, to je crnogorska
elita. Pa znate kako ljudi ubijaju stoku, tako su oni ljudi ubijali. Ubijali su ljude, pogotovo muslimanske vjeroispovijesti. Gdje su došli, to su kosili. Naredbe za klanje pripadnici četničkih jedinica i jedinica jugoslovenske vojske u otadžbini izdavali su i pismeno. Ovo je jedna od naredbi izdatih od strane jugoslovenske vojske u otadžbini. Pored imena navedenih na spisku napisano je slovo Z. Zaklati, zatvoriti, zadaviti. Na spiskovima su brojna imena civila koji su zaklali vojnici jugoslovenske vojske u otadžbini. Od Dugopolja do Vranića, od Srebrenice do Foče. I svi su komandanti koji su izvršavali ove zločine bili u direktnoj vezi sa Dragoljubom Dražom Mihajlovićem. Možda bilo nekih, znate, da su neke stvari na svoju ruku radili koji Draža nije znao, ali svi su bili kod komandanti. Ovaj dokument nastao 2. decembra 1941. godine. Mihajlović izdaje instrukciju za etničko čišćenje teritorije Srbije i Bosne i Hercegovine. To je fotomontaža koja je mogla da se napravi čak pred Prvog svjetskog rata, a ne posle Drugog svjetskog rata. I ovaj Mihajlovićev dokument njegove pristalice nazivaju fotomontažom. Naime, Draža je 15. aprila 1945. godine poslao dopis Alojziju Stepincu kojim ga moli za saradnju u borbi protiv bolševizma. Koliko je meni poznato, jedna grupa oficira je pregovarala sa ustaškim vlastima, ali vezano za prolaz kroz Hrvatsku u periodu odstupanja. Ali Draža Mihajlović da je pisao Stepincu, da je pisao Paveliću, pa da je čak promenio i potpis, pa ga je potpisao sa latinicom i tako, to je pomalo smešno, a i sami jednostavno oni su bili u ratu sve vreme. Dakle, saradnja sa neprijateljem, to je prosto neprihvatljivo, nemoguće. Ovo je sporazum ozrenskih četnika i ustaša iz maja 1942. godine. No i ovaj sporazum sljedbenici Dražine ideologije smatraju izmišljenim, odnosno propagandom komunista koji su u martu 1946. godine u mjestu Draževina kod Višegrada izveli akciju hapšenja Dragoljuba Mihajlovića. Baš na tom mjestu danas stoji plakat sa ispisanim srpskim zapovjedima. A prvu zapovjed 1946. godine je prekršio četnički komandant Nikola Kalavić. Pravo da vam kažem i sada, dok ja sam čitajući i ovo i ono u dilemi šta je istina. Da li je stvarno Kalavić izdao Dražu ili je Draža već bio u zatvoru kad su oni na neki način to sad i Kalabić je platio glavom prema tome. Jovo Kapičić je jedini živi učesnik akcije hapšenja Draže Mihajlovića. Potvrđuje Kalabićevu ulogu i prisjeća se svog prvog kontakta s generalom. On je žalosno izgledao. Jedan mali čovjek, brada neka neuredna, neke debele na oči, ali neka kapa prljava na glavu. Žalosno izgledao, bez obzira što ga voliš ili mrziš. Ja čujem onda njega gdje kaže, ima li takvoga naroda u kojemu njegov najbliži pomoćnik saradnik je rekao. U njegov najbliži saradnik izda svoga gospodara, svoga komandanta. Draža je ubrzo izveden pred sud gdje su mu prezentirani brojni dokazi o zločinima njegovih jedinica. U završnim riječima je kazao: Sudbina je bila nemilosrdna do kraja. Mnogo sam hteo, mnogo sam započeo, ali vihor svetski odneo je mene i moj rad. Molim sud da moje izlaganje uzme u pravilne ocjene. 15. jula 1946. godine sudsko vijeće je izreklo presudu. Mihajlovića Dragoljuba Dražu na kaznu smrtnim streljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i konfiskaciju celokupne imovine. Pravo na žalbu nije imao. Streljan je 17. jula 1946. godine. Ne vjerujem da će se ikada saznati istina gdje su
posmrtni ostaci Dragoljuba Mihajlovića. Dragoljuba i svih njegovih saboraca i sve braće i srodnika naših koji živote svoje položiše braneći veriotačarstvo. Hriste Bože naš, i oprosti im svako sagrešenje voljno i nevoljno. Najviše su klali da mostovima. Most u Kopačima, most pored Drine i odmah baci u Drinu, nije zakopavan. Mi smo kao djeca išli pa smo i otiskivali niz Drinu kad je već voda vratila, usmrde se oni leševi. Drina je samo u decembru 1941. godine odnijela najmanje 7000 muslimanskih civila, koji su bili pripadnici jugoslovenske vojske u otadžbini pod vrhovnom komandom Dragoljuba Draže Mihajlovića. Ne, Draža Mihajlović nije ratni zločinac. No historijske činjenice su neumoljive. Nakon bombardovanja Beograda i kapitulacije Jugoslavije za predsjednika marionetske vlade u Srbiji, kojom je upravljala nacistička Njemačka, imenovan je Milan Nedić. Znači, Milan Nedić će stalno biti izdajnik. On jeste, stao je na stranu okupatora, ali je stao da bi spasao koliko toliko Srba. Milan Nedić i njegova marionetska vlada i Srpska državna straža bili su jedan od glavnih izvora finansiranja jugoslovenske vojske u otadžbini, kojom je komandovao Dragoljub Draža Mihajlović. Potvrdio je to prije 25 godina četnički vojvoda Momčilo Đujić. I Bogoljub Kujundžić, bivši ban Bosanske Banovine, bio je u to vrijeme ministar financija u vladi Milana Nedića. On je otvorio vrata, sjedi u razoru i on je dao pare za vojvodu Đujića. Dakle, a ja sam morao da šaljem potvrdu na Ravnu Goru Draži da sam te pare primio. Dakle, oni su sarađivali, braćo i sestre. Vojska Milana Nedića je snabdjevala Dražinu vojsku sa oružjem, municijom i oni su oba jednako borili se za srpstvo i umrli za srpstvo. Pa to je neka, da kažemo, prečutna saradnja sa Nedićevim trupama, gdje su tu, čak su neki i ubačeni namjerno da bi tu radili. Odatle se im crple se i materijal i informacije. Da je jugoslovenska vojska u otadžbini materijalna sredstva crpila iz drugih izvora, pokazuje i dokument od 30.10.1941. godine, kojim se Draža Mihajlović obraća 322. pješadijskoj diviziji njemačke vojske. Organizacija četnika je u stanju da održava red na području zapadne Srbije. Uz pomoć svoje brojne nadmoćnosti, nacionalni element pod komandom četnika može rešiti komunistička pitanja bez obostrane borbe. Uslov je dovoljno naoružanje koje nedostaje. Samo jednom, 1941. godine u selu Divac kod Valjeva su se sastreli pripadnici jugoslovenske vojske i pripadnici nemačkih okupacionih snaga. Od četvorice oficira jugoslovenske vojske koji su bili na tom sastanku, trojica su poginuli od strane Nemaca, a jedan je, Draža Mihajlović, je osuđen od strane komunista. I uistinu, u zapisniku sa sastanka u Divcima, njemački potpukovnik Rudolf Kogard je odbio Mihajlovićevu saradnju, ustvrdivši da vojska Wehrmachta nema povjerenja u njega kao komandanta. Nemački Wehrmacht ne može da se optereti takvim saveznicima koji mu se privremeno priključuju iz razloga oportuniteta.
Sem toga, stav vaših vođa i boraca ne može se tako brzo promijeniti kao što je to potrebno. Ipak, postoje i drugi, brojni dokazi o saradnji jugoslovenske vojske u otadžbini sa okupatorom. Interesantno za vreme u Bosni, na primjer, ko je bio od ovih takozvanih četnika ranjen, omladinac, Nemci su ga uzimali u svoj tamo kamion, stavili ga i vodili ga tamo iz Rečeljka. A ne samo to, nego su baš znali jednog Draškovića iz Valjeva koji je bio oboleo od pega, od tifusa i njega su, ja se čudio tu s pegom i tifusom, znate da smo tamo, međutim njega su Nemci izvukli. A koga su partizani našli i snakli, taj je bio ubijen. Znači Nemci spašavali? Nemci su spašavali naše, da. Spašavali su ove naše. I ova fotografija nastala je u Zrenjaninu. Jedan je od dokaza saradnje s okupatorom. Na njoj se naime vidi vojnik u uniformi jugoslovenske vojske u otadžbini sa kokardom na kapi kako popisuje zarobljene Jevreje. Kad kažete kokardu tu, dakle grb jugoslovenski su nosili i Ljotićevi, i Nedićevi, i Pećančevi, dakle legalizovani četnici i jugoslovenska vojska u otadžbini. Posle rata, svi oni koji su nosili takvo znamenje na kapi su stavljeni u isti koš. To su rođeni zločinci kakvi nisu rođeni u bliska vremena. Znate bi bliska vremena kad su bila, prije 5000 godina, kad se nije znalo ni ko pije, ni ko plaće. Tako je platila kako se zove vaša Bosna i tako je platila dijelovi Hrvatske. To je bilo. Zahvaljujući politici, tadašnjoj politici, kojoj je Draža Mihajlović bio vodeći čovjek. Sluganstvo Nedićevih, Ljotićevih i Mihajlovićevih jedinica na svojoj su koži najbolje osjetili beogradski Jevreji. Znam što hoćete da pomenete da je onaj Judenfrei, da je Beograd bio prvi grad u Evropi oslobođen, odnosno očišćen od Jevreja. I ako se to desilo, to jugoslovenska vojska u otadžbini ni za šta nije kriva. Ovdje je ubijeno 100.000 ljudi i više. Jevreja, Cigana, partizana, Srba, poštenih časti i tako dalje. To je uradilo društvo, srpsko društvo, zajedno sa Njemcima. Jedinice jugoslovenske vojske, znači kojima je Draža Mihajlović bio komandant, su imale zadatak da se bore protiv okupatora, a ne protiv da li muslimana, da li Hrvata, da li Srba. Nije sporno da su se Mihajlovićeve trupe povremeno borile protiv okupatora. Zbog tih su borbi, recimo, Nijemci raspisali i potjernicu za Dražom Mihajlovićem, ucijenivši njegovu glavu sa 200.000 tadašnjih dinara. Također je nesporno da je tokom i poslije rata Mihajlović odlikovan od savezničkih država. On je za vrijeme rata odlikovan od De Gaulea. On je odlikovan od američkog predsjednika za ogromne zasluge u borbi protiv nacističkog okupatora. Nijedna država koja je odlikovala Dražu Mihajlovića, niti velika Francuska, niti velika Amerika, nije povukla to odlikovanje. Ta odlikovanja ipak treba staviti u kontekst hladnog rata, odnosno političkog sukoba kapitalističkih i komunističkih zemalja. Jer čak su i same savezničke snage u svojim obavještajnim dokumentima, poput ovog, Dražu Mihajlovića dovodilo u vezu sa silama okupljenim oko nacističke Njemačke. Pokret Draže Mihajlovića je pripadao antifašističkoj koaliciji, svetskoj koaliciji, tadašnjoj. To se može 5000 godina, kad se nije znalo ni ko pije, ni ko plaće. Tako je platila kako se zove vaša Bosna i tako je platila dijelovi Hrvatske. To je bilo. Zahvaljujući politici, tadašnjoj politici, kojoj je Draža Mihajlović bio vodeći čovjek. Sluganstvo Nedićevih, Ljotićevih i Mihajlovićevih jedinica na svojoj su koži najbolje osjetili beogradski Jevreji. Znam što hoćete da pomenete da je onaj Judenfrei, da je Beograd bio prvi grad u Evropi oslobođen, odnosno očišćen od Jevreja.
I ako se to desilo, to jugoslovenska vojska u otadžbini ni za šta nije kriva. Ovdje je ubijeno 100.000 ljudi i više. Jevreja, cigana, partizana, Srba, pošteni časni i tako dalje. To je uradilo društvo, srpsko društvo, zajedno sa Njemcima. Jedinice jugoslovenske vojske, znači kojima je Draža Mihajlović bio komandant, su imale zadatak da se bore protiv okupatora, a ne protiv da li muslimana, da li Hrvata, da li Srba. Nije sporno da su se Mihajlovićeve trupe povremeno borile i protiv okupatora. Zbog tih su borbi, recimo, Nijemci raspisali i potjernicu za Dražom Mihajlovićem, ucijenivši njegovu glavu sa 200.000 tadašnjih dinara. Također je nesporno da je tokom i poslije rata Mihajlović odlikovan od savezničkih država. On je za vrijeme rata odlikovan od De Gaulea. On je odlikovan od američkog predsjednika za ogromne zasluge u borbi protiv nacističkog okupatora. Nijedna država koja je odlikovala Dražu Mihajlovića, niti velika Francuska, niti velika Amerika, nije povukla to odlikovanje. Ta odlikovanja ipak treba staviti u kontekst hladnog rata, odnosno političkog sukoba kapitalističkih i komunističkih zemalja. Jer čak su i same savezničke snage u svojim obavještajnim dokumentima, poput ovog, Dražu Mihajlovića dovodilo u vezu sa silama okupljenim oko nacističke Njemačke. Pokret Draže Mihajlovića je pripadao antifašističkoj koaliciji, svetskoj koaliciji, tadašnjoj. To se može i pogledati osnivanjem Ujedinjenih nacija 1946. godine u San Francisku, gdje je na popisu savezničkih jedinica, odnosno savezničkih vojski, imate i jugoslovensku vojsku u otadžbini, čiji je komandant bio Draža Mihajlović. Činjenica je nesporna da je Mihajlović početkom rata Najviše su klali da mostovima. Most u Kopačima, most pored Drine i odmah baci u Drinu, nije zakopavan. Mi smo kao djeca išli pa smo i otiskivali niz Drinu kad je već voda vratila, usmrde se oni leševi. Drina je samo u decembru 1941. godine odnijela najmanje 7.000 muslimanskih civila, koji su bili pripadnici jugoslovenske vojske i u otadžbini pod vrhovnom komandom Dragoljuba Draži Mihajlovića. Ne, Draža Mihajlović nije ratni zločinac. No historijske činjenice su neumoljive. Nakon bombardovanja Beograda i kapitulacije Jugoslavije za predsjednika marionetske vlade u Srbiji, kojom je upravljala nacistička Njemačka, imenovan je Milan Nedić. Znači, Milan Nedić će stalno biti izdajnik. On jeste, stao je na stranu okupatora, ali je stao da bi spasao koliko toliko Srba. Milan Nedić i njegova marionetska vlada i srpska državna straža bili su jedan od glavnih izvora finansiranja jugoslovenske vojske u otadžbini, kojom je komandovao Dragoljub Draža Mihajlović. Potvrdio je to prije 25 godina četnički vojvoda Momčilo Đujić. I Bogoljub Kujundžić, bivši ban Bosanske Banovine, bio je u to vrijeme ministar financija u vladi Milana Nedića. On je otvorio vrata, sjedi u Razoru i on je dao pare za vojvodu Đujića. Dakle, a ja sam morao da šaljem potvrdu na Ravnu Goru Draži da sam te pare primio. Dakle, oni su sarađivali, braćo i sestre. Vojska Milana Nedića je snabdjevala Dražinu vojsku sa oružjem, municijom i oni su oba jednako borili se za srpstvo i umrli za srpstvo. Pa to je neka,
da kažemo, prečutna saradnja sa Nedićevim trupama, jer su tu, čak su neki i ubačeni namjerno da bi tu radili. Odatle se im crple se i materijal i informacije. Da je jugoslovenska vojska u Otatorom već saznanje da Pećanac sprema puč protiv njega, kako bi po svoju komandu stavio jedinice jugoslovenske vojske u otadžbini. To je još jedna laž istorije, komunističke istorije posle Drugog svjetskog rata, da je izjednačava Draža Mihajlović i da stavlja ispred vojske, jugoslovenske vojske u otadžbini ime četnika. Nije sporno da je komunistička propaganda Draži Mihajloviću pripisivala i neke zločine za koje on objektivno nije odgovoran. Međutim, i same pristalice i saradnici generala priznaju zločinačku ulogu Mihajlovićevih jedinica. Krenut ćemo od srbijanskog sela Vranić, nadomak Beograda. Decembra 1943. godine pripadnici jugoslovenske vojske u otadžbini zaklali su 72 civila, među kojima je bilo 5-mjesečno dijete. Ili vam poznat slučaj pokolja oko 80 seljaka i seljanki i dece seljačke u selu Vraniću? Poznat mi je bio iz Nedićeve štampe. Da vas nije izvestio major Tripković o tome? Ja mislim da nije. Baš u tom periodu Ognjan Adum je bio u štabu Draže Mihajlovića gdje je obavljao poslove šifranta. Draža je znao za zločin. To je bio neki komandant Damjanović, nadimak imao Zeka, bio je Bakać. Ovaj čovjek, kad je on to video, on je, koga je stigao, pobio ga tamo, znate. On je pobio. Kad su to izveštaj otišao u vrhovnu komandu, njemu je oduzet čin, oduzeta komanda i rečeno je, pošto je bilo već će trebali da pređu u Bosnu, kad se završi rat da će ići na vojni sud. Pod Mihajlovićevom komandom bio je i major Manojlo Korać, komandant jedinica jugoslovenske vojske u otadžbini na teritoriji Požege. Kokardu na grudima i tada je nosio Duško Polić. Verom u Boga. On je prvi rehabilitovani četnik u Srbiji koji je osuđivan nakon Drugog svjetskog rata. Rođak je i saborac majora Koraća, čije su jedinice 8. decembra 1942. godine zaklale 21 mladića. Kuknjava, Urnebes, Javu, kako se vraćaju, sve su pobili su tu noć. Naterali su ih te iskopali, stoji sad grobnica. Naterali su te iskopali grob sami sebi i sve su ih pobili tu. I tog mog rođaka i Manojlevog sinovca. Sve to Manojle je naredio i to je ubijeno. Ta deca nisu ništa, oni nisu ni počeli još da se bore za ideologiju. Uopšte. Pre svega, ko zna kakav bi ko od njih bio. Da li bi neko bio zločinac, da li bi neko na taj način ubio i tog samog Manojla. Zločinac. Materijalna sredstva crpila iz drugih izvora pokazuje i dokument od 30.10.1941. godine, kojim se Draža Mihajlović obraća 322. pješadijskoj diviziji njemačke vojske. Organizacija četnika je u stanju da održava red na području zapadne Srbije. Uz pomoć svoje brojne nadmoćnosti, nacionalni element pod komandom četnika može rešiti komunistička pitanja bez obostrane borbe. Uslov je dovoljno naoružanje koje nedostaje. Samo jednom, 1941. godine u selu Divac kod Valjeva su se sastreli pripadnici jugoslovenske vojske i pripadnici nemačkih okupacionih snaga. Od 4 oficira jugoslovenske vojske koji su bili na tom sastanku, 3 su poginuli od strane Nemaca, a jedan je, Draža Mihajlović, je osuđen od strane komunista. I uistinu, u zapisniku sa sastanka u Divcima, njemački potpukovnik Rudolf Kogard je odbio Mihajlovićevu saradnju, ustvrdivši da vojska Wehrmachta nema povjerenja u njega kao komandanta. Nemački Wehrmacht ne može da se optereti takvim saveznicima koji mu se privremeno priključuju iz razloga oportuniteta. Sem toga, stav vaših vođa i boraca ne može se tako brzo promijeniti kao što je to potrebno. Ipak, postoje i drugi, brojni dokazi o saradnji jugoslovenske vojske u otadžbini sa okupatorom. Interesantno za vreme u Bosni, naprimjer, ko je bio od ovih takozvanih četnika ranjen, mladinac,
Nemci su ga uzimali u svoj tamo kamion, stavili ga i vodili ga tamo i izlečili ga. A ne samo to, nego su, baš znam jednog Draškovića iz Valjeva, koji je bio oboleo od pegavog tifusa i njega su, ja se čudio tu s pegavim tifusom, znate da smo tamo, međutim njega su Nemci izvukli. A koga su partizani našli i snakli, taj je bio ubijen odmah. Znači Nemci spašavali? Nemci su spašavali naše, da. Spašavali su ove naše. I ova fotografija nastala je u Zrenjaninu. Jedan je od dokaza saradnje s okupatorom. Na njoj se naime vidi vojnik u uniformi jugoslovenske vojske u otadžbini sa kokardom na kapi kako popisuje zarobljene Jevreje. Kad kažete kokardu tu, dakle grb jugoslovenski su nosili i Ljotićevi, i Nedićevi, i Pećančevi, dakle legalizovani četnici i jugoslovenska vojska u otadžbini. Posle rata, svi oni koji su nosili takvo znamenje na kapi su stavljeni u isti koš. To su rođeni zločinci kakvi nisu rođeni u biblijska vremena. Znate biblijska vremena kad su bila. Prije. Imao i kontakte sa partizanima, odnosno sa Josipom Brozom Titom. Tito dolazio 2 puta kod Draže. 2 puta u Srbiju, kad je došao iz Hrvatske. Gospodine, hoćete li da ratujemo zajedno? Vi o vama, a ja ću o nama. Neću, nije se ja zainteresan za to, dobro, ništa. Mihajlović se ipak opredijelio za ideologiju Stevana Moljevića, tvorca projekta Velike Srbije s kojim ostvaruje kontakt 1942. godine. Kako bi pokazali da nisu nacionalisti, Mihajlović i Moljević su oko sebe okupili grupu muslimana koji su podržavali njihovu ideologiju. Da li iko danas u ovoj zemlji zna da je na Ravnoj gori, recimo, izlazio, Mustafa Mulalić ga je uređivao, list za muslimane? Ovo je Mustafa Mulalić, snimljen u septembru 1944. godine u društvu Draže Mihajlovića. On je autor proglasa kojim se muslimani pozivaju da pristupe jedinicama Dragoljuba Mihajlovića. Veliki broj pripadnika muslimanskog naroda bio u jedinicama jugoslovenske vojske u otadžbini. Jugoslovensku vojsku često nazivaju četnicima, oni to nisu. To je dakle jugoslovenska vojska u otadžbini. Četničke jedinice su jedinice koje je bio komandant Kosta Pećanac. Kosta Milovanović Pećanac bio je četnički komandant iz Prvog svjetskog rata, koji se 1941. godine stavio pod njemačku komandu. On je od novembra 1941. godine stavljen pod komandu Dimitrija Ljotića, koji je bio jedan od najodanijih saradnika nacističke Njemačke. Na većini fotografija na kojima se vide četnici u društvu njemačkih oficira su u stvari Ljotićevci i četnici Koste Pećanca. I oni su direktno sarađivali sa okupatorom. Pali su po slovo Z, pod zastrašivanje, mnogi misle da to znači zaklati. Čak i preko Radio Londona proglašen za izdajnika i na kraju likvidiran od jugoslovenske vojske u otadžbini kao izdajnik koji je stao na stranu okupatora. To su četnici. Pećanac i njegovi četnici koji su bili. Ti četnici su bili divlji ovako koji je bio tako, ali... I oni nemaju nikakve veze. Na kraju Kosta Pećanac je i ubijen od jugoslovenske vojske u otadžbini kao izdajnik. Istina je da je Draža Mihajlović strijeljao Kostu Pećanca, no njegov motiv nije bilo to što Pećanac sarađuje sa okupatorom